Muvia wa kũlũnga mathooa ma mauta wa Epra nĩwatangaasa kũtheea kwa mauta mũthemba wa petrol matheea na silingi 5.3 vala yu makathooaw'aa na silingi yana 1.93 mauta mũthemba ma diesel namo matheea kwa silingi 10 vala yu makathooaw'aa na silingi yana 1.83 namo mauta mata matheea na silingi 18.6 nayu makatesawaa kwa silingi yana 1.7 kwa lita ũmwe mathooa ame umeambia utumika kwa mbia saa 6 utukuni wa umuthi nginya matuku 14 ma mwezi wa katano mwakani uangili ile miongo ile na inangaliko ningi nake President William Ruto ni wawetakana serikali ni thukumete uya mwailu na nicho kitumitho wa mauta uende na kuvaluka iwetakana mota serikali nimekuthukuma mwene ndi kwanzia mbailu. Dola ilikuwa imefika 160, saa hii iko hapa 120 something. Na bado mafuta ndio ile ilikuwa pale, mumeona hata leo imeanguka na shilingi 10 just today. Because we are making the right decisions. We are not making popular decisions. And Kenya is going to go forward. Hii Kenya itabadilika tukiona kwa macho yetu. So mimi nawauliza fellow leaders in Kenya, we must focus because we have a historic opportunity to change Kenya. Zile nchi ambazo ziko mbele yetu walitutangulia, leo wamekomesha umaskini, leo watu wengi wao wanafanya kazi, leo they are industrialized.